National General Secretary ka National People's Party NPP ubadairu sumbut Menteri Rangba Kejela uba seniau bahalang dhar ulaong bakaliang persyak Kongres kaladan lupa mentah hapo Intensive Care Unit ICU batkan dan jemut banjit biang ya ukurtong jongka ubadairu UMP bamenta uba Vincent H. Pala napo Shillong Parliamentary Seat. Ha kajing sengau jong ulaong bakan dan jemut ru ikipaj ba bakin ajing kersyan ne vote ya kaliang persyak Voice of the People Party VPP bat ya ke United Democratic Party UDP namar kini kin kutno tang hapo bernihan bat kim poisyono ru. Habakren ha kajing yalang kabalalong ha kakat sau tarik mentau benai ha bernihat Ribhoi District ban pan jing kersyan na kabenta ka kertong ka NPP na po Shillong ka badairu ka Menteri Sorkar Jela ka Kong Amprin Lingdo udhar ulaong bakidon kumbasau sangut ki kertong ki banya aireng hakani ka Lok Sabha election Henry ukertong ka UDP unompoy syano ru bat ukertong ka VPP ru kumbap hitep baro kin syukut no tang hanongpo bernihan nalor kata ulaong ru bakinong tap vote kamtam ki pat garo bat ki bomde ki try jela non tribal kim don kanu ka jingade bat kini ki atali ki party da ka boong baka kongres kadai ka party ka belangam jelom udhar ulaong ka Kongres kaladan lupa ha ICU bat ngimtip ka ka benjaya ka. Kani ka parti balarim menta ka dontang sangut ki MLA ha Kejela. Kani ka parti ka bala sensyar ya kari ringkat ka jingbun pat ka bakon sanspa sapulayun menta kaladan setang saupo sanpungun. Bat ha kani ka election ka banwan ngam tharai bakin kenjo watang ha ka saupo teliki sidru. Kumta balengin kwa ban pa yaw MP ka Kongres. Ladangi pa ya ka Kongres kalayak hun ya katma ka balasya rem lupa. Kumta nga kentui ki paj ba bakalat menta kalong bapin kersyan ya ka kertong ka NPP ka Kong Amprin Lingdo. Ulaong ru baki paj ba kin bisyari ki jing trekam jong upala hakini ki khatsan teli ki snam ki balalait no. Hakani ka jing yalang bala penyai daw MLA ka jirang uba Sostenes Sotun layadan lang ru kinong yalambat kinong tre jong ka party. Balangi pun soto ibi hawe de berkam ibi election. Pide bertip lupa. Matadang sao kinong yele. Uway de UDP candidate. Ukande tu UDP kat ku bengyoi empoj esero. Nanta puat jopra prak ka candidate absok malumai. Praku dorkar jaruri ne. Ulu kali nompo ne. Bos. Sebenarnya kerja kadau pista dau menewi jam tampan icip besar bagi icip besar. Terkejut sisa meningi wan ni non kam supawan imasok tu nak terlupa. Kada yang ma suwan juk cak. Imasok ni ba emlang iba emang suwan juk cak ikuat pan eriu sering jopi. We know he has got the capability to convert all these people. Namar we soto by next to Assam is an industrialist constituency and the most important constituency. This is the constituency who always welcome the people coming outside Meghalaya. Kibriu kepala stat, kibriu kepala ang, kibriu kepala commission di besok ni konstitusi. Kibriu kepala mix. Same pula mix ke population ke JB kalau mix lepas apa? Ngimdai kinong mansakkan bas, pidai kinong kan bas depan ni gawe ikut tu sendiri boy. Ilanjut Southern Emily, bagi lalongru minister la board system. Tegutan iyo ikertong ibapiang bah. Tehari report kerpat ipi. I Dr. Amparin I don ka chance menjok minta. Yang ini MP election. Nomor Pak Vincent Pala MP Jongi la cut some 3 terms. He don't do anything for the development. To do something also in my constituency, there is no scheme. Even 1 lakh solution have scheme. So I request all of you. We give him 3 terms. So now we give a chance for Madam Amparin once. Let's see what she did for the constituency as MP. We'll see after the elect. Ask the MP to Dr. Amparin. She will show the ability in the Lok Sabha. I see that as a secretary in charge,
find out that 4 constituency we have still leading than other party. So I request all of you, ladies and gentlemen, or youths, to come forward and support NPP. Teka parti NPP ru kaluluta. Ngidan lang baro ki Muslim MLA ngidan, ki Karo MLA ngidan, baki Khasi MLA nibun, tekumta kalau ke parti ke bahe. So, महिला पुरुष लोग जवान लोग हम लोग का अपना पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए मैडम अम्परीन के लिए हम लोग सपोर्ट देने होगा। ये एमपी इलेक्शन जो आने वाला था अप्रैल में, कोई आदमी बोलता है आपका काम तो हो गया, या फिर tinggal ada kesan. नहीं, काम खत्म नहीं। जैसा हम लोग आज एमएलए एमडीसी आपका साथ में और आप भी मेरा साथ, जैसा आप काम किया, आप सपोर्ट किया, कोऑपरेशन किया for the last 5-6 years, अभी भी हम लोग का अपना, तो ये सब चीज डेवलपमेंट के लिए अब भूल मत। लास्ट एमपी इलेक्शन हम लोग सपोर्ट किया किसको? दूसरा पार्टी। अभी हम लोग का खुद अपना कैंडिडेट पार्टी का तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहा है अभी, मैडम अम्परीन लिंगो।